by the ICC prosecutor, Karim Khan, to seek arrest warrants against the democratically elected leaders of Israel is a moral outrage of historic proportions. It will cast an everlasting mark of shame on the international court. Israel is waging a just war against Hamas, a genocidal terrorist organization that perpetrated the worst attack on the Jewish people since the Holocaust. Hamas massacred 1,200 Jews, raped Jewish women, burned Jewish babies, took hundreds hostage. Now, in the face of these horrors, Mr. Khan creates a twisted and false moral equivalence between the leaders of Israel and the henchmen of Hamas. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC Karim Khan secara resmi meminta surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Dikutip dari Reuters, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun buka suara lewat unggahan X-nya. Pada Selasa 21 Mei 2024, Netanyahu menyebut aksi jaksa ICC meminta surat perintah penangkapan itu tak masuk akal. Ia bahkan menyebut langkah itu dimaksudkan untuk menarget seluruh Israel. Perdana Menteri Israel itu menyebut langkah jaksa ICC itu sebagai bentuk baru antisemitisme. Dalam video yang dibagikan, Netanyahu lantas mempertanyakan keberanian jaksa ICC yang membuat mereka akhirnya mencari surat perintah penangkapan. Dengan keberanian apa Anda berani membandingkan monster Hamas dengan tentara IDF, katanya dalam sebuah pernyataan. Netanyahu juga mengaitkan permohonan jaksa itu dengan adanya protes selama berminggu-minggu di sejumlah kampus Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.